Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da pravim 3 leće sa plazmom. Potrebno nam je 6 jaja. Ja sam već razdvojila bjelanke od žumanjaka. Prvo ću da umotim bjelanke. I kada sam umutila bjelanke ovako na pola, dodat ću 100 grama šećera i jedan vanili šećer i umutit ću onda čvrsti snijeg. I evo, kada sam umutila bjelance u čvrsti snijeg, sada dodajem žumanjice jedno po jedno i mutit ću. Kada sam izmutila iz žumanjica, dodat ću 100 grama brašna, pola praška za pecivo i dodat ću 150 grama mlijevene plazme. I to ću da umutim. I evo, kada sam smjesu izmutila, sada ću da prespijem u pleh da se peče. U pleh sam stavila već pek papir. Ovo je malo čvršća smjesa nego kod običnog 3 leća. I evo, kada sam raspodijelila smjesu po plehu, sada ide u rernu da se peče. Rernu sam već zagrijala na 180 stepeni i peče se oko nekih 20 minuta. I evo, kora je ispečena. Pekla sam nekih 20 minuta na 180 stepeni. Sada ću skinem pek papir. I evo, skinula sam pek papir. Kora je još uvijek vruća. Sada ću koru da izbockam ovako sa viljuškom sa oba dve strane. I evo, kada sam koru izbockala sa oba dve strane, sada ću da je vratim u pleh. U pleh sam nasula pola litra slatke pavlake. Sada ću stavim koru. Ovaj dio što je bio prilikom pečenja okrenut gore, sada ću da okrenem ka dole. I posuću sa mlijekom. Dodat ću litar mlijeka. Ja ne dodajem kondenzirano mlijeko, a vi ako dodajete kondenzirano mlijeko, onda dodate 300 ml i 800 ml mlijeka. Ali pošto ja ne dodajem kondenzirano mlijeko, ja ću samo dodam litar mlijeka. I sada ću ostaviti da malo upije, pa ću da premažem sa karamelom. I evo, kada kolač upio mlijeko, sada ću ga premažem sa karamelom. Ja koristim moj gotovi karamel koji kupim u prodavnici. Vi možete da napravite domaći ako želite. Premazala sam karamel. Sada ću ostaviti još malo samo da se ohladi i onda ću ga poslužiti. I evo, ja sam poslužila 3 leće sa plazmom. Pogledajte kako lijepo izgleda. Sočno je, baš je ukusno. Plazma mu daje taj neki poseban ukus. Ja se nadam da vam se dopao recept. Isto tako nadam da ćete probati napraviti ovo 3 leće sa plazmom. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijatno!